Kao što smo obećali, večeras halva i slavimo. Ali smo također obećali, nema revanšizma i nema osvete. Svima ćemo pružiti ruku jer smo mi dovoljno jaki i veliki, mi smo merhametliji. Mi nećemo njih terati u mišje rupe kao što su nama oni prijatelji. Po tome se mi razlikujemo od njih. Veliki posao nas čeka. Znam, izdržali ste nešto što niko ne bi izdržao. 18 godina torture, 18 godina mraka, siromaštva, primitivizma. 18 godina jedan nepismeni čovjek vodi ovaj narod. Mnogo je zla posijao taj čovjek, ali moramo narod dalje da objašnjavamo narodu, da otvaramo oči narodu, moramo da se izmirimo i pomirimo, moramo da konačno svi zajedno podržimo jednu jedinstvenu islamsku zajednicu. Neće nas više deliti, neće nam više otimati vakumsku imovinu i deliti džamije, neće nam više deliti džematlije, svi ćemo se izmiriti i pomiriti, hoćemo svi zajedno da živimo ovdje, hoćemo svi zajedno da pravimo Pazar bolji nego što je do sada bio. Braćo, sestre, još jednom, veliko vam hvala za sve. Veliko vam hvala za današnju pobedu. A sad... Treba nas da kontrolišete. Vlast stvari ljude. Molim vas, slobodno nas kritikujte. Ova kuća je vaša kuća, ova kuća je moja koliko i vaša, ova stranka je stranka svih ljudi ovdje iz Novog Pazara. I tako će uvijek biti. Mi ne smijemo da se odrodimo od naroda, ne smijemo da se podvojimo od naroda. Mi ličimo na ovaj narod i hoćemo da ličimo i da budemo deo ovog naroda. I zato ova opština, ta opština tamo, bit će i vaša kuća. Neće moći, neće smijeti predsjednik opštine primi nekog od vas. Napolje Šojiću, napolje Šojiću, napolje Šojiću, napolje Šojiću, napolje Šojiću, napolje Šojiću. Šojić je mislio da će radikali pobediti u Srbiji, da sa Šešelom pravi vlast, ali neće. Šojić i Šešelj u penziju. Ovo je narodna pobjeda, ovo je vaša pobjeda i tako ćemo da se ponašamo. Već od iduće nedelje moramo da radimo, moramo da zaposlimo ljude, moramo da izmirimo ljude. Hvala vam, braćo i sestre. Hvala.